535 190661 na yeno ne yehomla na yebonie yebo yehomla ne se odo ene beakoye na wonso wagye yenso ene da so ewo ho mo bia precious fans of DL yes odo ene baakoye ene da so ewo ho ema obia Menka for Lumba super FM ma unye dwumedie bia na ohia nsuo anamposa opese wuntunton na nso nya mfaso enfengu botomu dia na bomode ama unsanka Lumba super ni bi na apene dodo atu a obetimi afrem penifo 0555 274 757 and 0577 475 343 okoda nso ma ne important madam abanya meche so distributor or honor adjacent Lumba Sport Pietus Lane. Friend 0557 349 401. Mama Vic Fan Cost Sports adjacent to Nasu Washing Bay. Friend 0500 680 783. Bra Kwame da Common Circuit Station of Yadom Choba. Friend 0244 094 793. Madam Edith Kusiwa the Wenyo Opsi Central University. Friend was 0246 601 004 and 0266 400 215. Nana Setra Opokwasi Odumasa Satisfy Water Depot. No Eben Government School no friend no. I was 0592 317 481. Auntie Emilia Watema Community 4 Secondary Joint. Friend was 0540 423 201 and 0574 761 396. I can come for yes and Kunya Ebesom we no a dear major so your wafa. Or see a day of the one in Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mene Adjoa Agyei Sikapa. Ye die hon ya ba. Ya de kasebono enchire mwankasa ebesom nansa na no. Me wafa se kokofu sewa. Osidi ye kasebono eye de ya. Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian kokofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no ne pa hontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yemamo akwapa. Afitu mirikande shia yen ewo Facebook and FNC YouTube. Na yemfa kasebo no echirimo ensomum. Abra ho sama abeto DL kasebo epono so echirimam. Endrada enkwanhia foforo SNC omanga na mpiew. Ewo enya market no no wo enkrebo premantemu. Mananum senti otumija adwuma yekuo no ma omo ho ye ha ekopie mu kwoboaye na enya fire station ebo modern American tent ekopie mu ewo mram wonu mu kire mi se wonu musaka eye call anopa nonkron abapa ho sema no edu 99 me kire 9:44 am na omo saka eye call no ewo endrada ebrada na eye opepon bosuma ye wo bi ne detaso edumiensa emfempem mienu ne aduonu ensiemu omokopie mu ewosema enum pentem no mbomode akopie bia ya enkwanhia no esiyem na otumija adwuma yekuo no ebo amane yesem traffic lighter eno no wo enya market stretch ne hono ma pepepe kwantempo no so hono ma ena mokopie mu ampane yampa ne nuane yampa ena man desert truck enya senkuma tenten se yam ena afei motorcycle ena de akwanya ntam a enam so mankwanhia yeso mokoya abrante a otwi eye motorcycle no timkaja oda ho no mokeka no ho enyeyi tese waya nyamedia anesam na mpanifo kirema eye motorcycle no echese ne ese kakra na afi nso eye man desert truck ne so eho tumi eponopone kakra chese ne so etumi se kakra nanso enipa na otwi motorcycle ne de waya nyankopon dia ewo atoyem ho no mam na nkra kirema mpanifo de emu no de ahya Ghana Post Service mpanifo nso monhwe na kwa mefa so mpanifo betumi apɛ enipai na chiri akwan na make say do dum jadwuma yekura bo moden etimi apra kurakura mahwɛ ema kwantempo a eno no egwo enya market no o masiesie suma ekwan mu ada hɔ no ma ekwan abade etimi ekoso ma moden ene ambulance service and afin so Ghana police service bo mode aka bo ma moden eja adwumasen aboa ma ekwan emu ada hɔ no na wode mu kyerem sɛ
nhwehwem ahyase e de fa de kodie ntɛnam ho e ma nkwanhia we no etimi esiye na meka sei ɛna no pɛya nkwanhia fufurasi e wo banyard sa kwantempɔ na so na edikan wo ba Facebook no so a DJ man de kan fa eye nkwanhia na esi wanya market na first one ato so mamem na wo ba wo behunu motorcycle na de honom e na afin so man desert truck no na nimpa a wawuo no so danimu a in fact ano odene ai wura ho pa na nkwanhia ekunkum Ghana de hye no ene enya da meka se no wo bawuram e wo banyard honom nso a ɛna no pɛya nondu ekodu ba kwan nso nkwanhia fufurasi e wo ma private car bi edimirika tente odu ho no no traffic light na so green otwam ena ta nkwanhia fufurasi ansi bio na yankwahwe bia yankwanhia ni si ye no ne dede ye ne brabo a ekwane nimpa hu ye no yenti ene ahodo a etwagu ye e wo banyard DJ Malon fa yetu so ready up and come at you 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 enti ne ho asamanyen enti ene ubowuremu e wo banyard traffic light na e wo kwantempo no so ade fa so afa nyane ne mpatemu no kobrane dimirika tente duru ho no ma hu se light na so green na kire se esi ogina wempo soli we red light na so gon kokko pa e se nka otumi gina na nka ja ahyen hodo no etwamu no wante ase na odimirika tente ona no ho ha okwaduro trom ena ta kwanhia fufurasi ma meka se ngwa pra ma hyen no so asɛn na dom atwa ho ahia no pa we no ene enyan tinkwanhia ne de yegusu a ye kan saa enam sabe asoden a Ghana hyenkafo ne nipa bi ene okadafo bi yenti samane hunu se ya ene enamu e wo mayim tisika banyard and afin so enya market stretch ne so nkwanhia ne se ye koya nimu ani tide bia da ye be sorry bia kwanhia si ye be sorry bia kwanhia se tia no eden so esi a ebi pra ebi nsu oh sa obi pra na obi awu obi pra na obi awu sisi wonnam kra na wusuro kwanhia de se ya obi pra na obi wu na obi pra na obi wu se ya ebrenti kajagum na yento akase bo no so yento akase bo ne so ne yembonwemu e wasantimantem a na mo be kai sada no dwa de etwamu eye opepon bosom ne de toso eye aduonu mienu e won fimpi mienu ene aduonu nsianim anachese eye ade afford yi ene Toyota car bi ekohie ma akwanhia etimi esiye na Ford registration number eye AW3 264-21 ana Toyota registration number AS 3552-20 a nipa ohun kwan ya faso akwanhia no esiye echema na Toyota yi efri eye Kumasi a obasan so ana Ford yin so bomode akwaje so no nam so ema nipa aduasa no mo ndo mutimi prepra ye ya nipa baako eto anananom ewo nsiedo na nipa epraye na mumie no mabomode ya ede omokọ Konfana Teaching Hospital omokọ plastic surgery esan se oyade akwanhia ni siye no mo de omokọ Living Waters Hospital no ewo ajiso ewa santimantemu no mo hwe se ne ekọ na wo so omobomode ya transfer wom ede omokọ ji se ne be ya surgery no ebetimi akoso na wo hwe aduonu watwe a aka na chese emudu mienu de omabomode ya yi omafra ya sabia ha omo chema sese de omo ye ntuno betimi akofie akoto ama ya rehwe ne so na emu mienu omu prepra ya no eyade omuti anachese omu praye ntino omu dasoa ewa ya sabia ho no ma ye bomodin a etimi ahwewom na mudi di akasebo etwetwe nkomo eye ndrab nada opepon bosom ne de toso eye dumiensa ewo mfimpi mienu eni aduonu nsianim ana medical director Edema Living Waters Hospital eye Dr. Gabriel Sechi Kofi ene abusuafo etwetwe nkomo na ochemu se
wo a wo hu se bia wabusuani bia pie fiti juada number no wedding friction be ye aduoso no bomodin asa obetimi ahwehwe na chi akwan yesan se nipa ya wato nananom e wonse edoi ayo pani a wani ye pa na nya de a bibia wa ne ho a kire se aha no fi anampo se ni din nie intuition na so wabusuani bia pie fiti aduada na hye so mma no ye pani mu a bomodin na bra honom se ne be ya betimi aba be hu se wabusuani bi anachese wato nananom ewo ensiedo no okasa no odin sem say edituja. All the 30 are doing very well. In fact, they are recovering. We had 2 that needed plastic surgical intervention. In fact, one with a very bad damaged nasal septum, which needed plastic surgical intervention so that the scar on the face will not be that bad. And the other one that also needed an orthopedic intervention because the tendon had been destroyed to the extent that we needed to do a repair. And those 2 were referred to Confanochi yesterday, but before they left, they were very stable and out of any imminent death that we were all afraid of. The others, we've discharged like I think about 12 of them, and the others are doing very well. They are all recovering. We have nothing to fear about. In fact, all are still on admission, apart from out of the 11, 2 needed to be referred, which I just spoke about. The rest are all fine. They are recovering. Those with minor injuries that were sutured are likely to be discharged either this evening or tomorrow. In fact, DLFM 106.9. Them and they are all responding. They had head injuries as we talked about, or as we suspected, and they are doing very well. They are out of the woods now. In fact, my advice would be to the police. They need to look at ways and means to minimize such road traffic accidents, especially on this section of the Adjoa Agyei Sikapa road. I think the speed on that section is too much. Dr. Gabriel Sechi Kofi Ono and medical director at the Living Waters Hospital. Yan to akase bodo so de nyina mu e won kran. Pompone mantena make se no ADO2 Desmond aka obo adwumaden edema otumija adwumayekuo no aseye hwe wonom enkitahudie suo ede nsem atudwa echiremu am. Oma na yetimu no etu ba bia ensem hapa nanso woka wunya aboafo. Ene ebisa ne se ADO2 Desmond aka senior ede epa ene etete otumija adwumayekuo ene wechiremu a ebo menana ohaw ne doso na ne se wo ho no ma ne emergency numbers edidi dwuma sabe sato yenchem tu ba bia amanfo frɛ epo amane ne yekɔ ho no mo no na amanfo frɛ edidi agro obi tumi frɛ na ɔse odumija adwumayekuo ne ɔse an ɔse a me frɛ wɛsa homa ne se egya tɔ me fia mbetumi aba bɛ ha bedum nana owi ana ɔde atoso pen na wakate na ɔkɔ bohwa na obi afrɛ ne nipa ne frɛ na sɛ ɔba na wɔfa ɔne ne kasa a wɔse hello sweet bay. In fact, o voice ni is so sweet. Minya wanka mepe prechire. Mepe se me no hwe mpro na wadi mfie sen. Na sabe o si dwumayeni ne pe wo ahoma no so wo mra meke sei. Eja to baabi enkwanhia si a ye pe odumja adwumayekuo ema akɔboa na wonom etimi akosi anom. O kire ma sa prank course ahodo a ekɔ makache no. In fact, ano odenti se Ghana fo be se yesuban yanka beboa pam. Emra ADO2 Desmond aka eje mre na one die kasebo twetwen kama na wo kire mi sem sanso hwe na mu no ekuti adwuma no papa ne senti obesere Ghana fo yi yensesa insuban na wo kire ma wo hwe mfempem me aduonu no mu a oham chichemu ebaye efa ana adehye ahodo omofre ekwa woro makache nanso na omdidi omode edi agro no ehom chichemu aduasa baako ekire pow aduonu mienu mekire 31.5 eye 2 eni nyina eye course ahodo eye prank course nkwanti etete woro pam wakasa ekire mi sem wode toto emfempem mienu na aduonu nan ho de a eso atede nanso obesre se bani se ye na dwumade omobo no na kire se eha adwen ye empapa ADO2 ekire mi sem wonu mu guso ene Ghana de hye kasa akire wonu se be ya asa ne motowe no wonu betimi ekyade nanso wo besre Ghana foi so onyanko ho akadwom na wo frɛ na ode ahomadi agro se dia na yade a yensem hapam wo kire ma se be ya beboa na se be asam to wa enam prankos ahodo ni nti se wo frɛ 112 anase 192 oma ho matrofo na se won sanka wo betumi afra amatrofo ya edi diswei anase wo bekɔ wankasa
ɛyɛ wo mense na wom na wone odumja adwuma yɛ kona kodi nsa so no waje wo mahomatrofo se bɛyɛ ɛgya si wo mantam a wo betia bɛbro wo kyerɛ mahomatrofo e wo fra wo nsa betimi aka wonom ɛwɔ mana wafrɛ 112 anasa 192 na wo nsa ka wonom nom ɛyɛ 0302 774 446 ana 0299 340 383 emra wakasa dem semsei etuja sa be mfie mi ensani afibia na etime record be 1.2 million prank calls na emre kakra ni be free last year okono esan say yiri yento obomu prank calls so atie free 1.2 million no eba last year over 600,000 sisi ya me no kase asat September 2025 so atie aba a little over 500,000 nti so tia na eti na so numbers no e ade e wosoro sabi se ejabi emba waso ye akwanhia bi ensi ma nkopie so anase obi nkoto nsuom obi nkoka abansoro so obi nan nkoka gata so nsamso ni bi na nhunu se e wo se ofren na ebetimi boawa mesre sabre ni na so ofren men friend ni agro enkan se ope mobile credit sabi ye mobile anase telco na telephone company obi kura timi frese one na yiri abodwe ehye obi wo nso so a bia yemba no epikia na eja ose wonpe ene niema etete sa megidi se sa niema enhye nkura ne emwa tie nyina yemwa na yenjai sa su ene ban na emwa ma se obi hia yan a bi obefra na emba no na kire se obi gina so bia na sa abre no ode nhuma ne di agro eno ntina management kura yese ye de technology ebeba na ebeboa yen se obi frɛ no de nhuma ne di agro ye betimi hu ne location na yetimi akɔkire no na yetimi de na gina Ghana mrano a ida se obedem abusumi nsia na se yebebo ka over 120 penalty units na se yebeka ni nyina bom na yede ama na ye nsenda ho yede ama afoforo nti yebesre rankosi moma yentwa so na mmom o how ne ba na ya frodum jafo ewo 112 mesre nso se baby out here no fire station eben wo no bomodin se obekọ na wakwakoje won direct number no because ebia na obefre national emergency na so engage na o call no ntimi mba ba wo direct number no dia ofre a ntempa betimi akọ na waba be ye wo nti mesre pa awofo no enhwe ontu wo manefo na mpanimfo no so asabi wotua school fees wo han dan na wotua nkane ne nsuo buo no so no wonhwe na nyamransem a wo ye editia ye fa prankos no so wonhwe na wonjai eni ya woti ye aye kasamafo etema otumija adwuma yekua eno ewo omankanam ne den ede ADO2 Desmond Aka Yentua Kasiabone Sona Trades Union Congress and the Public Utility Workers Union of Ghana for Abomadia Kasa at their first 6 year. A electricity company of Ghana Musika Sem Etimia Pejanimu Akosu Muse a dancer some betime adane than near many nemo when who he has some betime aton Jumediano Edem Ama and Crankrabia said Jumaye Fono Elbom Homodia Timia Jumaye no ebetimi Abuawom. Na a press conference a Public Utility Workers Union of Ghana, any trade union Congress for a year, for some way imagine San Comobeton, a year Jumano at the Aman Crankreno, and a General Secretary at the Ma a year Trade Union Congress, a Joshua and Sa. Edi tujano oche musasha result edi free aya busumi nsia eye dwumadi omudi amodane dane niemani ewokita onsabosome no ekosi eye opanima abosomi won fimpi mienu eni edi onunuma na chese na bibia ebomode atimi akoye sanso ana oche ma ohwa busumi sika na etimi pejani mu efri eye 9 million Ghana cedis edi ko 1.7 billion Ghana cedis na chese ohwa afefa na etimi apejani mu akọ 90% a eno so no etimi eboa nti saa niema we nyina no mbetimi adane dane niema ni atimi asisi niema nyina no kwan niema wo so mutimi ye no mode sakraye nyina atimi bemu no ebetimi aboa nti no momomode no mo ye na emom emomo nton eyedwuma no emfema ankrankra bi esanse so mutimi dane dane niema ni ebetimi aboa wo mode nsem sei edituja Following extensive tripartite engagements involving the Public Utility Workers Union, who representing staff of UCG, management of UCG, and the Minister of Energy and Green Transition, a 6-month turnaround program was agreed
upon and implemented from July to December 2025. The result of the turnaround program has been phenomenal. Verified performance data from this turnaround program indicate that UCG's average monthly revenue collection increased from approximately 900 million Ghana cedis to a record of 1.75 billion. Now, the turnaround program by NETCO. The Northern Electricity Distribution Company, NETCO, has faced significant challenges related to high distribution losses and inadequate revenue collection over the years. The northern area, particularly Tamale Township, records exceptionally high distribution losses, averaging about 46%. In the last 1 year, this exceptionally high distribution losses have been slashed from 47.32% in November 2024 to 39% in November 2025. This remarkable improvement in revenue collection has ensured that power generators are now paid regularly, avoiding instances where independent power producers threaten or actually shut down their production plants in projects of unpaid arrears for the benefit of Ghanaians. Enia uti ye Joshua Nsao no ana ye General Secretary Edema Trades Union Congress. Yan to akase bon se yemfe ani mfanchire mu ewa frau mantenem metre voter region. Na eho no mona owura bia wanya mfinhia no aduanankron 49 years. Osanso eyekuani ne den ede doji gabienu. Na papai mekese die wakwakwa jamranim ewo suga kope security court. Na ne nyina ne se ntansa da ne tirisu ne yesɛ watimi ahye ne bake ne baba ya wo suakra kwasi bo ne baka ne se defilement se ne ba no onye ndu mfinhia du nwotwe ntetia mra sɛ wobetimi ne nada abofra hu bema da na ne papa etimi ahye no eno no ada eno achi nso ema ne giremu a ono a ne ba eye wo magya ntiga na mra tia sɛ wobetimi ahye wo ba na wono no ada na ne baba ye wanya mfinhia no edu enum eye ono ankasa ne biological daughter ono ane wo no na de atie ne nyina ne sɛ owura yi ote eye mafi avedo eno no wo central town mensenem ewo framantemu mekire voter region na intensa mienu ena court ede atono so de dikan eye defilement ene kire sei abaye osa onu bra ofa bema ena wafa nom de tasem mienu nso kire mu a ono ane hunipa intigana mra no etiasa wokenkan omagana mra na section 101 NF a year of the Criminal Offence Act 29/60 ena no achi ne so se nipa wankasa no hu nipa eda ewo mra eye omogya etia mra no so eye section 105 eye cross 1 no so eka ho sensem kire mu se Ghana mra no eyade a etia sa sabi anamofo kankan sa no na enka ne nyina kire mu se kwadu bo for detective inspector nene oman obo adwumaden ewo aposifo akache ewo adetomem o kire mu anensa ka etetefun call ewo opepon opanima bosuma etwamen ne da neto so tu baako emfempem ye no ne ade no mu mekire December 11th 2025 ewa afia etwamen ewo nipa ofra ye no no onim da bibia o kire mu a wonye ne nte yese obi ene ono ankasa ne baba aka na to nom eti ne nantem srade asra ene anyenti ommepie no mehwebi na epoibo moden edi ntente ekohwehwe mu akohunu se ye no kure sa ne baba ya no okọ school no ogina class 6 enna ne papa etimi ato na ede na hyefom enna wache na to ho ne nantem srade oti koba na oti ben wati ni nyina de asra ewom obubu obusumnem ewom fempem yenu ne ede nunu mekire November 2025 na aposifo ankata ne kire mi sem na aposifo ekira papa yi ebo modern de edikan ewro ne bai eho ne ba ne editor aposifo na nim sei ne papa etimeche no ena ne ntade a wo hye wo fom ne underwear no ena owro tu baabi na ose me baba ose meja ose hwemanim ye onwu se wani aba efe pa na ose papa na de okeke de se wo ba ne mi ose hwe wo ba no sen onwu se wani aba efe hwe se de wa wanim de ja umpoku akama sei wo tonso abo fine wonim se de aye no no sabe empenifo ase abo bi jaja kwa ye nya ne kwa emma brabo ho ka obi mefa nkode oyona ne nsem mempene mo obi mefa nko ti we de mesrawo anadwo so mempa preach oso mesrawo meja oso otabi mempene na abofra ya da
aya sagro pepe wo made ayi wo wuro no pint aya sagro ahedin ahemre papa doji etumi apa prekire mane pei na court ne kirem se asem wei ese wuku ada na dwom na yebubu busum nim na no akire mu kire papa yi wan fancy ho a osan to aso na wotwekura nim ya wada opa preche wuku ada wi anadwo no wante ase ena no ya wada so na osan preche san ne bai de da fenfram eno achinka wonya ye wan fancy ho ena ne kwasi ada sonso na wotwekura nim osan preche mane baba ya oh opani doji adan na koba asape ena mpanifo ene maame ene na busuafo ekokobọ ohene wo kuro nim amane na mba mmade ade nsem wei ekopie mu aposifu akache mekire sogakope domestic violence and victim support unit edosu mpanifo na mba mmade ade asem wei ekopie mu okoto ne openi mba mmade ama no hospital examination treatment anasa form sam abaye odayare sabia empanifo esana mekeze ne papa na posifu ache na omu kirem sa na ma watu no etia mranti sadi aya ne sam na Joseph na Toto na Dato ono ene tena dwamu ene wo kirem se Mr. Doji Gabiano anema watu etia mranti onkwankwadam mfinshiatu no nya dwumaden emfanka hwane ne ye defilement ene wachi nso se wa hye ono ankasa ne ho nipa ne nada kwasi bone baka ne se ye incense no soso no etia mranti ane soso mfinshianum onfanka ho na ekena wo hwade a wapi ho nti wei ne awrahwo sama efiri framantam vota retina ba ewiei de ho yede ho nkiremo esem nti sikapa obi ahye ne baba wanya mfinhia ne dunum one na da pore 3 times ukwada ya wada ene kwesiada na watwe baakom akonoba ne be no wo say akonoba ne wase ne ba no ho efe do hwe ne topa ne mpoku afa o ma obi mfanko so no ane na da ebi no mu hu agye do mu tirimo no apreprechiri no apreprechiri paprechi ebre nti kagagum ne nto akase bo no so yentu akase bo ne so na bronya ne de yade ataye ndai ene ntade ene ofa ya na wabomode atimi ahye eye easy way yi bi ana chese ekoso ewo eye adwom achese omoto eye papa eye ankara ene eye kenteniema ne de edwedie no atimi ekoso ye no mo a omo stores ahodo ewo eye nkran hanom ne de yade omobomode akasa ye chiemu se edwedie no ekoye ede emawom na Abraham ni di akasebo etwetwe nkomo eyedwade etwamu anadwade ni ba kwa ye friend ama no ne store ewo Central for National Culture dodo na friend say art center no eben eye osu ewo nkran ha ana ochemu say ne store ne de yade omoton ne ma ye papa ni titiriu edema eye tie and die 2-piece set no ene omoto ye person say ne customers bebre na no na nya de omo ye Ghana fo omo framan foforo so ana omo ba ya chete omo bedi ni dwa ye pa na niema ne buo no efri eye 350 Ghana cedis edi call eye 1000 Ghana cedis a eni omo bomodin edi dwa ne ye edi ma ne pa bebre na so to eye ahwenni a yedi gu yensa yedi gu yenkomu no eni omo bomodin atimi toto obi ebi chemu omo de komo omo abusuafo ewo fie amudi bronya ne wi ya de omesan so afa plane edi account no ewo so omo to san niema ni na edi kwa eni omo di ni dwa ye papa omo so omo wa kran mo stretch ne so enso echema eye ankara ye print shirt ni bia ne kaftan ne de no so no mutimi toye eye tie and dye fabric ni na no mbo modin etimi eto ma wo mabronya yi de eye ade anema etimi ekoso ye ede ma wo eye baggy jeans trousers ni na no ene omutimi tuto obi de man na adwadifo no mani agi ye papa esan se fa so de bronya yi eye ade omonsa etimi eka bi ye pa no mokasa no mudi nsem say editudha Daro move here, Fugunu move here, African way, Kentania, the Nina move here, but a big uncle and say Bisabia, Motitin from Amonti, or Niako and Nina, a beer move here and crack. Last year, I was so passing this year. No more fear abruch and almost more saying Timamofono, and the Omodia Omobasia, because every year be a Omoba, every year be Omoba, but last year, no, I was higher than this year. First no Africa when nenye da masebia
first and kakakre bi ma say na ebu enti no mo basa na say de bebre hu mokola e say mo hu mokola enti na say obo price mo mokola nya do mo beto na mo ba nkra mo di o mo echi ni mpokra mo supporting yen Ghana for no obo say o nya beto ade na wa bo ne price no o say let's go to mokola enti yen nyina ye ton ade enti na o say o e bi at least ti so na e beti so ama ba o di ebufo na o ka say o mokola that means say yen so ye wa say no DLFM 106.9 na we say bia nyama ne bi kona from so aba ba na so mo dwan so enye first ni say o mo ba pa ba say de o mo masa me shop I say de my hu ne satan na no coach enkente no but other places no mean to mean say no kra na say no kra but to me de me hu say customers no mo talk time na no more enkente so I think say December na nkasa na nshada nkosa as compared to last year and you know nyama na mo toy no kind of mix but not a year as compared to 2025 December tisana Eni ya uti ye adwadifo moton tie and die ene kente African wear ni bi won crime ni mantem ha yento akase bo no so ne yakoso anyina mu won crime pompone mantem de enko pm my Ghana court Kubatan Supreme Court etimi edida esi ho no say yanka nkyira Ghana fo nyina say dan semu beto twa se ne ukopie mu my Ghana ma hye bedwam am ma hye bedwani ba ko a no no ofiri pandai ene ne woti mantanim na beto dwa say na bato na omato a electoral commission asahwe o manga na bato so agi na tuma wakoso emene oye ma hye bedwani a wasoma saa afi ba ko ntemu no NDC ne onu so gina ye kopra ba ne bi e kire mu se da bi opani kwan ofa so di nkonim no eye nsempinti ontia se de kwadan tamale high court ama court ne hye se aba no wonom etere foforo na no nyamfo matewunye ntam e de asemwe ekokoto Supreme Court anim na ndrada na Supreme Court empenifo kwa asetena judge ne kire mu se Jankopo ya atomam opepon bosoma ye wo mu ne de taso aduonu nwatwe emfempem mienu ne aduonu nsia aba no ombetimi akwakotena se no ma okwa da mbefa so se beto ne foforo se ye ntene foforo ne nyina no emra ene bekirem na mu kire mi se matewunye ndam e de emra wo gina so ne ye statutory eye application ade kwa ne kire se wo de asem kwa asem na asem dibia na ade kwa ne asem dibia kituam na se ohun ni se asem no ma ni ye wo matietia ofa hodie so mabuatia wa utume de kɔ ɛyɛ asɛm de bia kɛse wɔn ka asɛm foforo ne nti ene mmra ogina so a ɔde ɛkɔ yam na ndada asɛm die na ɛkɔ so no ɛyɛ presiding na ɔno ba mmɔden ɛtena dwam presiding judge no ne den ade justice ɛyɛ Gabriel ɛyɛ paman ɛtena konwa so na wɔkyerɛ mi sɛ sɛdeɛ ɔma ka no pɛpɛɛpɛ Nyankopɔn yɛ adom ɔpɛpɔn bosoma yɛwɔ mu yɛnda ɛtɔ so aduonu nwɔtwe no wɔn bɛtena so wɔn baabi asusan ɛde bɔdo ho no ɛbɛto ɛwɔ saa sensɛm mu no na ndada asɛm die no eye Supreme Court ho bomma NDC for ko ho sanso na bibi so kwota wa machi a na enya simkuma na mra court no agina se be we ye pe eno na make say ni sense we na majority whip chief whip oniminyam from Luxon Nelson de fiamopo e ka se kire mi se aba ne de se de te ombeto efise Supreme Court agina se no ebekwa kosi se de tie bia o mekoto be visa bato no sunsun so na nkweni ni samanyoku no ebedi nkwenim egwom. The court just heard arguments in the certiorari application brought against the decision that was delivered by the High Court Commercial Division in Tamale regarding the order directing the Electoral Commission to order for a rerun in the Kmandai parliamentary elections. The matter has been adjourned to, I believe, Wednesday, 28th of January for a decision. Now, we believe in the wisdom of the Supreme Court, so we know that justice will be done. You must look at conduct of the parties in the matter. This is a case that the applicant or the respondent in this matter, the second interested party, the applicant in the petition, there were no online publications. Those were the same documents they brought to Parliament. In fact, on the 6th of January, that was the document that the clerk relied on to swear me, Eche Dapomakpo, in as a member of Parliament, the ninth Parliament, as a result of which we proceeded to elect the Speaker of Parliament. So that was the document that gave rights to every party who was aggrieved in the matter. But we know that the courts will do equity, will do justice. Any a would table gramo, our Mrashebejamo nom, and was majority chip hip. The day Eddie, only young for Luxon in Nelson, Defia Mapo, and our tea, Ninkain, Onokasayim, Edema, NDC, Amanuku, Nuria Yepe, and a deputy secretary of your chair for Penny Abedetri, Edema, MPP, Emanukunum, Yonumian for Haruna Mohammed, H. Remusem.
enya ade a court no mpo ebesi agina sese aba no monkoto no foforo kra na ndisi emechinche mo nsa emfa sojafo na post for mehwe o moda ebi kura nsi enti se o mo pese o moto aba foforo e wo pandai de o mo twa nyankopɔ ya adoma enfempem ye na de no wotwe ene bi o betuma nya kwanya akoto aba. Postponement of sitting. There is an adjournment of sitting for ruling to be made on the 28th based on the arguments of the lawyers for the various respondents and applicants in this particular matter. We have set our case and we do know that the MPP always stay fidelity to the law and we are not going to make a lot of noise out there. We know there will not be any elections in Pandai and that is why we went to the court. The only election that will happen in Pandai is the 2028 election. So if anybody is daydreaming of having elections in Pandai, then they should continue with that particular process. But we await the decision of the Supreme Court on the 28th of January 20. Evidence of originality was also brought to bear in the presentation. In fact, everything was okay, very apt, and that is why we've decided that we would leave them to come out. They are trying so much to appease their people. For us, we'll take a judgment for them, and that is why we wait for the judgment of the Supreme Court on the 28th. Eni a woti ye ayo churchfo penny ebedi akire edema MPP emanyoko no ne den edem oniminyamfo Heluna Mohammed yenyina weso ne yankenka madwenkyere ne bi ewo Facebook emfasamom na piaka de aba na so hwe live edi free achem asafo de aka no menkan na kabute ayita edi aba na so hwe live edi free Chopoli na in fact DLFM news no mo boadwumaden papa Nyankopon enhira mo na Chopoli for de said omutie mo no enye asemkuma kram Kofi Parliament edi aba na say Ghana belong to us. Let's together and move Ghana forward. Ghana ye de nyina yemwa ni mpejo man emfa nko enimum. Ohwe live edi free akuna Bobby Kuma apa medase Kofi Parliament Sikapa etwen ni bro nyante no. Na comfort mighty edi aba na say good afternoon go fa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa. In fact, Sikapa within wedding no endra na so ote yenti no Sikapa wedding ode aka ho ama o se oh Ghana de bia accident e de pa na yehuni emu oyatotom na Sweet Elizabeth de aba no good afternoon me dofo pa de o se this issue is becoming too much. Why adan Nyankopon hu yembo e de ne nkwahye be be Sweet Betty Edif Lebanon is on form na comfort mighty bia no de aba no say happy so day to all Wednesday bonds of DLFM Callers Association mate na zinabu atemu diaba ena ose wofa ohwe live edi free kaswa amam from na ochirema ohwe live no bodwumaden e wosese salon na we de ye nea na ohwe nani ajepa na ochirema enti wanka so batumi ache wo baba ne nada Ghana ede akure ni ede ba dia asemana hane pa ose saade we pa the judge ne ko so man 100 years kura se otumi ne wo baba dade ede be musuo ni nti hane pam yo yate why how they say how because obaba no ne da emusuo Ghana fo yenyina we so na ye hom na ye mfa nkabo yi entwam ye wi a ye besane out na dwumadi ahodo aka no ato aso mam ye da ye ho abasisi a Ghana de hye beda mase se watimi emaya kwanya ebu awura mu afiefie mu awiai na monfa maso emfam yen sema ba kwentem na yemfa nkabo a yensa susui emfa ensamom enkabo wei efri DLFM adwumako empenifo enchen se yemfa nto oman Ghana enyina nimu sei DLFM eyensem twa adwumako a ebu adwumaden ewo manyimu a
enem ni enyuma pa hodo aye yenti ene omanyimu ba bibia befa bia no eyade a wote yen enka ne santi empenifu aka saasa na hwere konkon no edi ho dance yesɛ yenso kanea na yemfanse akodo ase ne pagya esika ne adua so ma wiase nyina ehu ne hyire nti no ehu behia pa na empenifu akora kase sebe sɛ ubibi eya abo asorobo a wokɔtɔ kro de aya na enka soro enti ba modin a na dwuma bi a wudi a ehu behia sɛ wobehia ehu de ubɔ no fani nyina beto DLFM 106.9 yanim na yenya abotre na yemmo odwetade ho dawuro emfa emam na mpanifo kiremu a sɛ wode hye bi na agyira wo pɛ na kyira kwan ho no wote pa yebetimi abɔ ho dawuro edi amam eye na bafie a ne senti wo pɛ sɛ yebɔ modin a eye eye ho kaipo etema wa ekwanya da honom etemam ene wa kyenso ebia mekasei wa bia school ankrankro school wo pɛ sɛ wo bɔ ho dawuro na wunya disuafo a DLFM ebetu sa na mo no etiamam dwumadie bia wudie sɛ ne eye nnwuma kɛse ne dentemu dwumadie bia wudie sɛ yebodwobodwo mpa fani nyina ebedan DLFM 106.9 na nyampa hontoma ne yemfa nkɔ abonte na ganafo nyina no ehu dwumadie pa wudie a wode boa oman Ghanaian na go ba empenifo sɛ yemfa nto wanim ebo ebegye wo no eye kitwa bi pɛ na obetua na yatimi eye dwumaden de atawa kyire na ope DLFM adwumako akira kwan ye won kran pompure mantamum ye won North Legon ye ni Aboba Junction ho no man ye butu a ye ni Wisconsin International University College ene di ehwanimum fremperifa ahomatrufo so na woni ye marketing department no eni ensanwoso ahoma ne ye 0574 986 818 0574 986 818 ana 0579 284 181 0579 284 181 Freddy DLFM your marketing department na yemwa na dwumadie bi a wo pese ye ho kaabo no yemmo moden emmo ho kaye na yemfa ensom yeda se pi se wo yemre etie enkabo yi we ani ebeda mase na nyina weso na yemfa kasebo no ensi emusemufo no eya maize mepe entwi ne semu ema yen champion tailor bema onu madura enwino na afi nso me ame wo fa se DJ Omalion ifia ha akrabeto ba kope e de ekopie mu e wo Facebook na afi se YouTube makasebo no winya bi ehwe yem DJ Zigibi Mr Samuel Akwa echinchim efre ne furu mawiei edesem yen na kenkanfo mienu a yesen konwa ebeso bebu kasebo ko mu se twen edema wo no e dia mejeso ye ogofa osia de yo de wamf Nhyiraba Kwadwo Sammy B menemia me ho kafo de no so eye Adjoa wedding bawdi ma yanka Adjoa Agyei Sikapa fa ba kona ka ho wedding ana so pe wedding ai wedding e Adjoa wedding ya kwe hwa na eba na la Adjoa siuki one hwa sexy general kwame efum papa no pa to pa na wamra mo ba no dwumadie no eye segment ba ko be friend saying e ba na ba ete kwanso ana ye den papa no na sa dwumadie no hwa na etena dwamu ehwema dwumadie no konkane sexy general sexy day general papa no na sexy dwumadie no otena se a ye den wo so oba odudi ne ba obechire mu ye de no 90% odi ne 10% se kutu se bam kwame afum eka ho owo bana ne kakra wo hye onu so agona PSC odefo buamponsem nana akire mu hene dwumade ne ho na tena dwam edanda ne dwumade nana Adjoa siuki nana Adjoa siuki akire mu hima no nana meboa ope fans hu se ne ho ofe oso wan by tere tuntum so oyo ya mono mrane a dwumade wa hwa na ne buafu no wa ma mesrew yemfa na mrane ma no akire mu hima efifi mu hima enkeche hima radio mu ya santo a Michael Jackson papa no ye kwai free semre kopem no miensa de ekwemnya ne de mamu nyina mu anitia adehye midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo heba clinic aba